Holmes yn clirio I Cei Connah. Mael Davies yn uchel. Disney ar ôl beniad. O, Holmes yn taro hi mewn I Horan! A mwyn I lawr! Mae'n gic o'r smotyn. Dean John yn pwyntio at y smotyn ac yn dangos y cerdyn melyn I Danny Holmes. Smonach llwyr. Holmes yn clirio yn erbyn I ddyn I hun ac yna yn ildio'r drosedd. Owen yn erbyn Byrne. Cyn Owen. Y capten yn rhwydo, mae Pen-y-bont ar y blaen, hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Fe lwyddodd Cei Connah I ennill yr mynd ar ei hôl i'n erbyn y dre newydd wrthos diwetha. Mae'r un dasg yn I wynebu nhw praw 'ma. Callum Morris yn cael ei warchod gan Ashley Evans. Morris yn llwyddo I groesi. Y gwiriad a'r arbediad gan Ashley Morris. Y golwr yn gwneud yn wych. Yn mynd un ffordd yn arbed y ffordd arall o gynnig Mike Wilde. 2 munud ar 10 o'r ail hanner 'di chwarae. Tafliad hir Williams I gyfeiriad Horan. Mae'n syrthio yn y cwrt I Wilde. Yn cael ei chlirio mor bell at Disney. Aaron Edwards ar rhywun am ei ben allan I Aaron Williams. Mae'r pennau mawr I dal I fyny I Cei Connah. Williams yn cael ei warchod gan Owen. Williams yn croesi'n uchel. Y golwr yn dod! Ond George Horan ar peniad. Pawb arall yn stond yn ceisio neidio, ond o momentum gan George Horan yn codi'n uwch na neb, ond yn methu cael ei ben drosti ar peniad dros y trawst. Kick Byrne, Aaron Edwards wedyn dda, insol allan I Owens. Erwe o le I fesur I groesiad. Chris Owens y croesiad cynnar at Wilde yn taro'r trawst. A faint o weithiau dyn ni wedi gweld Mike Wilde yn sgorio'r safle yna ar y postyn pella, ond y trawst yn ei wadu. Tafliad awr yn ystlys. O Tham yn ei methu hi ac yn sydyn. Mae yna gyfle I Jodajewski. Costa Jodajewski! Mae'n ddwy I Pen-y-bont! 11 munud yn weddill. Ai dyma'r canlyniad mwyaf arwyddocaol o tymor yma. Pa mor bwysig fydd y gol hon yn y ras am y bencampwriaeth. O bosib canlyniad gorau Pen-y-bont erioed yn uwch gyngor Cymru. Am sioc ar lan y dyfrdwy. What we've done today is what Connah's Quay have done to some big Scottish teams and some teams in Europe. We've matched them first half, both in terms of battle and actual football and probably tactically as well. And then second half, yeah, they've dominated territory, but we've defended, put bodies on the line, and always had a threat on the break. And we've come up with a second goal, which kind of sealed the win. The first goal was key. Listen, Pen-y-bont have done really well. They've got that goal. The goal is a calamity. It's an absolute calamity. You know, we've kicked the ball against our own player, which has then put their player in on goal. And then the reaction is to go for the ball. It's a penalty, and it's a clear penalty, and it's you know, that's 1-0. And on that pitch and the way it was today, it was very difficult. You know, we had a couple of good chances in the second half. You know, hit the crossbar, a couple cleared off the line. Nothing really fell for us, and then we got done with a sucker punch at the end. But no fair play to Pen-y-bont. Did really well. And played the conditions probably better than what we did, and we've always been very good on this pitch, but today they played the pitch and the conditions better than us. They would have known that it was going to be tough for them today. We're no pushovers. We've given it everything we had. We've worked hard all week in preparation for it, and the players just gave every ounce of everything they had.